Mwiroreri wa Kameme TV ino ni tafarira ya toromanire ni njitagwo Wangui wa Mwirori na muthenya wa muthe turi tauni-ini ya Nairobi na mukawa-ini wa TJ's uri barabara-ini ya Savo na riko-ini ritu umuthi tugukorwo tukihaririria na turuge fish fillet iria ni thamaki itari mahindi. Mwiroreri wa Kameme TV njitagwo Chef Dominic tukiruga thamaki ino ya dry fish fillet turahuthira ginger, garlic na lemon na cumbi na itumbi na mutu wa ngano. Unungo ucio wa thamaki agiko nduri na ndimu no uthire nyamu itagwa white vinegar. Mwiroreri turanjiriria na gwakia riko ritu nikenda rugio rwitu unyitage mwaki. Kanyamu gaka getagwa meat tenderizer gakugutha thamaki ino tukuthia garlic itu tuoye ginger wekera kacumbi hau no etagwo white pepper tucoke tuoye ndimu itu tumirenge maita meri riu ukoya thamaki yaku ino ni fish fillet ugikorwo utari na white pepper muciri no uthire cumbi na ginger na garlic na ndimu. Haya na mweno wekera oho ri ugekera tumaguta tunini uhu ukoya itumbi ritu ri urahihurira thani-ini hao ukauthira nyamu itagwa whisk kwaura itumbi riaku. Riu thamaki ino ri tukumikia haha ina itumbi riri. Uyu ni mutu wa ngano tugwikia hau. Mutu uyu tuhaga no ndu wa riri riria uraigirira thamaki ino haria ruguini ri ritikanyite rugio-ini. Riu turawikira tumaguta tunini ucoke woe thamaki yaku. Thamaki ino turamenda ndagika 6 na uria ingira mwiroreri ndakauthire mwaki muingi thamaki ino ndiendaga kwikirwo mwaki muingi ndigagicure. Riu thamaki itu ni hahea na ndirathi riu kumisavu thani-ini. Thamaki ino ni tusavaga na sauce itagwa tartar sauce iria ithondekagwo na gitunguru na itumbi ria gutherukia na parsley na mayonnaise. Ni itumbi ria gutherukia ona yo karengaga tupisi tunini. Ukoya parsley ugekira ukatukania nayo haha. Utari na parsley no uthire dania. Ino ni mayonnaise. Riu itumbi riaku na itunguru na dania ugaciikira haha mayonnaise ino. Ino yetagwa pan fried fish fillet. Mwiroreri wa Kameme TV ici nicio irio twaruga umuthi pan fried fish fillet. Nithakenerera utwaranira na ikinya kwa ikinya na ni mwathoma kahundu.